Welcome to my YouTube channel. Ngawan ra shapi ya kani ka kubor ka ba bang pham ta sngi. Ma ka bang yo menin sngi. Na u diat Dr. Ricky Sherkon. Bu MP Badan Borom Jongi uba pam smai menin ka sngi nga hanga marway ne hapiru tharai gidon ko mga kum ke jonga mo ngasngaw sarong yalade bangayu i yau MP ubatmai ujongi uba don bhaka confident hapo ke parliament kadba ubam smai hapo ke parliament usngo kumba ula lighting hapo parliament ma maru confident bah umdon kano kajing ayafiyar no but nasnulung pat ya kawai ka kantin but kapansnyo sarong ru yang kum bukasi kum kajalahi barau kawai daitang mga handray kum kajalahi barau kawai ru namar bayu iya kajingkren but kajing ay kublay jong u ha kabakut jong ka jingbam smai ke jong u menin kasngi haka arpusan tarik menin ma badu ong ba u ai ia ka jing kublay haka kedin kasi bat garo ki garo ki sotenat mo ngapa pe jong neu MP jong ka jela ke jongi bat ngiru ki sotenat haka bape kum ka jingkren ke jong u tang mentan kongru layo iya kata kasap kepong keba ublay uladon hau baik ya kajingkren ke jong u ma Dr. Ricky Andrew J. Sinkon. I, Dr. Ricky Andrew Jones Sinkon, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you, Kublai Shibun Mithela. ladakane ka YouTube channel yang kijonga kayo jing toy ya phi watlet ban like share comment ban subscribe ya kini channel kijonga kenang ba ngelaru ban penmi sakiwai pat ki video Kublai Shibun Kublai Sihajar